Svi smo mi nekad imali problema sa nesanicom. Nesanica je česta pojava, pogotovo kod osoba koje vode brz i stresan život. Neki od savjeta za nesanicu su provjetravanje prostorije, čitanje knjige, ostavljanje telefona prije odlaska u krevet i tako dalje. Sve ove metode su dobre, ali nekada jednostavno ne možete da zaspite. Predstavljam vam staru indijsku metodu sa kojom ćete moći da zaspite za svega par minuta. Ova metoda se još zove metoda 478. Lezite u krevet i opustite se, onda udišite vazduh kroz nos 4 sekunde. Nakon toga zadržite dah 7 sekundi, a onda na usta polako izdahnite 8 sekundi. Ponavljanjem ovog procesa tijelo će se osloboditi stresa i usporit ćete rad srca, što će vam pomoći da zaspite u narednih par minuta. Ova metoda također pomaže ako se probudite tokom noći.